na indi ni ukulia mutwano waku ni witha wina thina na nukwenda kutawa ni mutai witu muthethani wa umuthi ula ngwitha ndikwete wendeni wa studio cia Mutongoi TV. Thina waku wa mutwano no twandikie thina wa namba itu ya studio la ni ile 391 ile 391 ona ingi no ngukulia wisilia mathina ma mutwano nitameva musiaisia na wisilia matona kuthini kiwata ukethia mina tika mathina ingi indi ni metha meundu wawe kwate thini wa mitwano yitu musiaisia ni witha na thina thini wa mutwano waku muthethani wa muthi titha na mutai witu la kwitha aituta na yutavya nziela ya ile kuati wa thini wa mitwano yitu etha kwina mathina ukethia ni mavikia na ulungalua na mutwano uketha wi wa kwaila na we vandu va kutania musiaisia kilungu ni amuka wina kwa Veronica Siombua ndio uthachoka vikie na kutambania mwingi na mwiso wa kilungu kitu muthethani wa umuthi ingi na utu atiendi ni wa mitandao ya mikumukaniliye wala Facebook tukwate na Mutongoi TV, YouTube Mutongoi TV official na Instagram Mutongoi_TV ingi na utume utumani mukuvi kwa namba itu ya ile 391 bitikile nguthoke sie mwenu itu muthethani wa umuthi kilunguni cha amuka ulokwitha mutai witu na ini tiende ya na kilungu kitu na ini tikalibu ndino wa studio cia Mutongoi. Asante. Tikalibu ingi kwa matukasu leo na ndugu maseo na twende nesa. Asante. Yes. Ndo likanya musiaisia wita wata au mete bana nwe kwa masironi Anastasio Njue nenda wana foundation Anastasio Njue Foundation na Staando amba tu ni pastor. Yes. Asante. Musiaisia ni wavikia kwa mutai witu muthethani wa umuthi undu wita wana indi na uthocha tutambanie mwendeni wa kilungu cha umuthi na indi Njue vekala veula uneni kana kasumba kana kwi kilando maiki ya masia kana kila mutwano kwitha na mathina mawo uni wawo. Yes, no kweli ti ubongo kila mutwano witha wana mathina vai mundu kukenga ai we kumatwana maisha make metha wa mesa wa mekala nesa akethwa ai ukenga. Yes, kwa kila mutwano witha wana mathina kivatho kanyochukia hapa kivatho kanyochukia for example wa minotwana no waile toma na mundu la watwa weakness yake kana mathina la witha wana munake aima na mathina mako na muyumianisia mutwano. Yes. Na mai makuumianisia na mai momana ni wewe isambia ni wetha thina mutwano. Yes, ni kwetha thina mutwano. Yes. Wow, musiaisia ni wavikia kwiwa kana kila mutwano wethi no la wawo wenda ukumana munana waku abgata mawe kumake ni meva na ende mwivikia na kueleana na mutwano uisonga nambe. Na ende Njue weka utafiti waku na ndini wa foundation yaku nuni sinuko manana ando ingi mamuthemba usumenda utejwa ki mutwano. Yes. Ona makanisa ni na kila vandu vonde wisile mathina maingi ma mutwano meva mathina maingi ma mutwano Veronica for example mokela no izikela mundu background yandu sie kana mumo wa musie wa mundu kana andu ala lela moko twana mwitha wa mutesene nesa ko mwende ya no manana ni process ile wa indasa nundu ona mwende na kwevania baitha wana enough time kana kapinda ke anu ka kwikata ka umanana nesa kuni wethe aza ingine mwatwana twazie mwende na kwikati na kukwatiania by the time uviche miaka ile 3 wethe ambando ndonambo na mundu lokwenda twanesa background yondo irie you know wethe mathina tazu ni maeta echau na ndo meba metha wa maende na kwikata na kumanana nesa ukethia you for example we na mume ni mwekala pe kindu we utesi kana mume weakness witha wanayo lakini ndo amemana lakini yuo undu mwende miaka ile 3 inayokite mwende yana kwikata na kwaka relationship isu ona mutwanite bandu na yu mathina nge mokela nundu o mwende na kumana na weka undu for example ka weakness witha wana kona munana undesi na ndo amutavia yu wethe ya tuindo tuni tweta ithe na nundu nweza kukudwa we wa mio ndavia kana wetha wana thina fulani niki na thina yu milapu na yu mathina ala maingi methetwo makethwa ni kwamba masababisha wani kwethwa mundu ndukwelewa mundu longi nesa kana ndu kwatia wasizia maisha make o mwende wethe abe bandu for example ve kindu wona na kindu kiu kiba kiu kusumbwa muno no yambe akwete thina mutwano. Yes. Wow. Naindi ni kwanda kwasia kana mwambililio wa misingi ya ndu kana ya mutwano andu ne ongina maketha mesene ni kendo ikesa kwitha withi na ndino mutwano.
ne bina kumana mundu 100% saila muende na kwivani nundu yune wethe for example nundu rwaise last time kana wendo niguo tumandu moke pamwe na wamina kwenda mundu one na mathina kanena ena mathina meba kanena shortcomings ni wethe yuni ose ukwithwa kana nukumisia nundu wairira kumisia nundu by the end of the day kila kibo in quote ni wendo kana ni mwendanie na ni mweuanie muke pamwe mwake musie yu mathina dazu moka mutwano ni mwairira kwitha mwesisia mwike soko sana withia mutwano ni wanange kana ndu mutwano wananga wani satani saila muona da mukwendwa kwambe okuzania mutwano ni use ukwitha mundu umwe kana mweli mugekala nte mugeka meeting nundu mitwano mingi ni anangeka sana nundu akwithwa andu aingi for example wa mino twawa last day na kunga ukodia mwekie meeting ya mutwano wina mume winde most of the people kana andu aingi urono kwembea kana ona mbando tuyaswania kindu chokozu nuzeuza aingi kwithwa mwamino twana mwekala kindu mwako mwekanele mukambo sisi ai agwa tuvikite basofa tukosania chau kana ni chau kituma mutwano witu ndukaende ogethia no mwathiri treat fandu mugekala nthi mukanena kuhusu chau mutwano wenu mweli ketha be bandu bena weakness mukakolania wethe no umile laba na tutono uziara ndukaende yes na indi chasi ndini wa kumanana ni woka wethia nizibe wangi mevwikia noka wethia mundu ula winake munana waku ni wevwika na wende ndini wa mutwano imana mundu undula wandabise kana undula wekae matuku mevwiti na timo kwika tese mundu ayumbulwa ayithwa na mituo mithuku utei nayo wa mundu ale wikana na saisu ndini wa mutwano yu kwangeleka nyoto na ya mundu no na unena senesa no ise umela mekwiva sia etwithia one mwanga utho yandeke munenya nesa abande saa umwe abaiki na lakini lawa mutu awithia mundu ume ni watu ikanamo yu thena ukela for example yu mwetu kana mundu wakulia mundu na ume no bando no metha wana mathina zukia ume peke yake ko ni sisi on both sides sio ndaili nundu na bando ve mundu ume ngina ko utona kwazia mwetu ni wangengie kana nake mwetu akazia mundu ume wangengie ko yu tu enene on both sides twambia na ngaliko ya mundu mukane wethe awana ni vethe awana problem nundu number 1 aume maivania ni methe awana ubongo mwingi muno lakini ni tutaando tukamandabia kana ni weze yumwa mwetwana kana zailo kwevania mundu pe maisha ma reality kana alamu kuweka kwekala na mundu uzu na mundu uzu na wa mukenga by the end of the day akama no kweli wako nundu wa mino muthokia kwaku ethwa wa mwino muthokia kwaku wa mino mwe kana okay mwambie maisha pamwe ama na weakness yaku cionthe kou ni twa advice andu kana ni tutabacia andu kana ndukate tokengana tuze ukukenga mundu ketha ni wezi neza maisha undu wikala tabia munana u reality no imwe anyike ketha ni nyuza thurungi kwacha o yunde na mbeza ni afondie ia ono ukoka kwaku twikata twende ana kwikianga ya twathime na twipoya tukwate chau mbeza cia kuwacha iya nondo yuto no mukenga ai wina ndeke wina ngali na oka aithi acindu icio cionthe no bungu angi wethi ani moza aka haya mathi kwivania etu na etu moko ithi ayu ngali ni oziwe mwene ni ukie nomba cia ngali ni yakwa yuza ingi ono ikengo wita mwitu ni twi andu sisi reality na plus no cia cio kona we mundu no kugitonga eka investigation cia kuoka na mundu cia kukenga niki na wona tokukenga mutabio mwe ndapio kweti wona nundu yuni wethia for example tayu okakenga mundu wingati na amino kutwanga aliswi kesi ona zaingine na zia wewe ta mwetu ni wairete kwetha wina investigation yokamukulia yo ngali ndapia ni yaku logbook yeba kwa kanisi none nundu zaingi mutwana nenge reality kwa utakuya ndo mwekia no aye yu kwekia na gukira ngaliko cionthe ile lazima ondavie reality nundu zaingi yu ndwaire tongenga nundu ikeka na rito kuvikia ona keka ni ugie na ngali na ndana manaka no yaku wenda baziane yaku ni ndwaire tona bioneza ngali no cia ya ka haya niguo twikia ta ngutwae out na nazi okani ngutungia mwene yes yu zaingi wethi ya conflict yokelabu nundu zaingi andu aingi mwamino twana aume sana nimethe ana ubongo mwingi lakini mundu ume no tabia mwetu life yakamwe nyine idie MBC ndiwe mbetekela ndio ndo ni idie twende twake musina nene zenga ya gatwathima yes wow nitwamikiana umana kana andu ni maile mathina maingi ni kwitha andu matesene kana ukaya mothuima munyanya wa kunesa thinongi ukulikandini wa mutwano wisilia ni wiba
misingi ya kanisa pe andu angi mutwano ni withiani watwa mundu na mundu ucio ndwise misingi yake ya kiungai na ve andu angi nacio misingi withia mayenda kanisa maisene na ngai yuona mundu ni watwawa kana ni watwana lakini mwitu abika nomba yambe yo mwiange wasia kanisa makambe yokosana mana yuza ingi ni withia andu angi moka abala twi makatwi akwa nyingi twawa mwana wa ndavisia kana aketie kuka kanisani ona ndia mona kanisani niguo ekiara ni mwitikile lakini lile wandu aye twa thimusi ona amena kanisa pio na ambe andika thi kanisa akambe onu manga yune wethia the nonge ni okela abu nundu mundu uzi nwambe yoko akwa nyine erwe kanisani nake mundu nde kwitikila chao tuthi kanisani yu embe ona ndale tothi kanisani yu ukadika mutego ni uteze kana walika chao mutegoni no wethia yu mathina azu ni mokela nundu wambe yakwe CDI wo nundu relationship yakwa na ngai kuma ni munini ni ne etwe kanisani na mundu wende kwenda kanisa itwaleta kwikata muyambe oswania kana undu waire totia mundu wiba nundu yundu na mena kana nesa mundu we musingi wake ni mwau unaona nundu zaila mundu wapo mundu kathi kanisani kana nduka mbio voya unaona yuba ni boka athina nundu kindu chambe waire kwikodia number 1 ni twise kana bae luanthi ndwekarote na ngai na mundu no kwenda okwe andu kathi ngai we ko thaitha satani you know wethia mitwano mingi ni anange ka chau yananga kilabo ni wongwa ne asia kana wota na mboto awa no wairire kwamba kwithwa we na intelligent kana witumia kiriko chaku ka kodia we mundu ukwenda ndwai family yao foundation ni miau ukambo dig foundation wanakatha mundu ucio umende baza nundu be andu masi mundu ni ndisi kuone kwaza wairire kweka investigation yaku ya kuyana ketho ni kwasoka thio kamboma na we foundation kana musioi andu amaetwa na kuma buno ni wetha wa make decision you kana in future ni wetha wa make ugeisisia future kona yuba mundu twikeso kosania chau relationship cia mulembo number 2 kindu kingi kera ithina mutwano ni kwithia mundu ume kana mundu mukande kwikia mumeo ya kana mundu mende kwikia muka mundu siendo ni cia mbesa no ithia yu bala mundu umo thukuma ndenda umenyeka thukuma mbesa ciana na yu ithia nake mundu mukana ukukudia we mundu umo monda pia mbesa ilo thukumia niki kana mundu muko monda pia mbesa ilo thukumia niki na me mutwano wethia yu mistrust kana kuweka kwikia na mutwano bado ni enda echao mathina wethia yu andu azu magekala makoroba zina bana wona ndu ndabacia mbesa ilo thukumani ciana na yu mathina ndazu wethia ni maita thina mutwano na ninacia kana yu wona kindu kila kitono wende thina saila ngukwe ya kuhusu retreat muona ta mukwenda okosana no se ukwetho imwe na meeting ya family mwele mukakorania agwe pai wa wasisia wona thina ni mwau mukandigi deep na muyumilila no ethia kila mundu bai mundu ukunena takave kindu ukuvitha no ethia ni mwane nai ukimukodia we ni wona ba kana ni twalete kwikala ABC ni mweka mukutano museu wake musi wenu wakwaka musi yes naidi abe undu wa wetawa kana kwema kwivithanila ukethia kiweti nikisimu ume athukumia mbea ciana ta mume no isikibeti kithukumia mbea ciana ta lakini ingi ni me cia kana ukatabia kibeti mbesa ile ukuthukumia withia ni chongela mahitaji kana nikikwana ngabesa uno kuona tacho kitumi aume matuma maratabia aka kana matetha me open kula kuyakamo kiute kitumi nafu mundu number 1 wetwa nani wa mana kana pekindu getwa transparency transparency mwamino twana ona bimbiri kali bimbilia ya asia kana mwatwika kindu kimwe no ona yu mwe kindu kimwe we wairite kwivithira munana uniki ukamwia kana wairite mukenga niki kana wairite kwithota kumwikia niki number 2 maitanji mbeza cie mbingi we na mbeza mbingi agwa we kwata muzala wa ngiri 20 ndiwe kombeana mundu ungi ukukwata ngiriana maitanji metho ya tofauti kwa undu azia mundu mukana utona kureisi maitanji nundu mbeza ni cia ngiba no nundu zie mbingi nange maitanji tu mairite kwitha me maingi na mbembere kali undu ukukwata ona kana timbembere kali physically o yu mundu kwibwangiriana no ngimanedi ukamazizia meno tofauti muno kwazia kana mundu mukana wongela maitanji mundu ume ukikwata zingi ngiri 5 mundu mukanda ongela maitanji ketha enda saluni ya ziringi manene ni yokuthi aire to saluni yezu ya ziringi manene nundu ona ake nwalile kuzwania ba maitanji ni maingi vezia na ikwenda thi school ikwenda usoma aya be nombe kwenda kuibwa ketha wikala nomba ya ukomboa
ve maundu ange maingi maitanji maingi ona ve ciana ikwenda utethua ve acia imekwenda ya yuko uongela maitanji na ngilaundi miao yes maitanji mundu muka ongela za ila mbeza ciongeleka lakini za ila ite wa mutavyo kweli ekala within the means ya mbeza ila mukwata kana mapato ala mwena yes. Asanti musesie wendini wa kilungu cha amuka valate kunena ni cia yulu wa Mathina Ma Mutwaano nani ndio kulia wisilia Mathina Ma Mutwaano ni meva na mutwano waku ni witha wina mathina ukwenda utawani mutai witu muthani wa umundi na utumekulia ku kana thina la wina wendini wa mutwano waku kwa namba itu ya studio rani ile 395 ile 395 na ende nukuvikia kutawa ni mutai witu muthani wa umundi na ende kitu kwa teoma mautumani alamu ende na utuma umwaitie mambo vero mimi nimeolewa na bwana ashughuliki na watoto hata shule kuna haja niendelee kukaa naye asia kana mume nde kushughulika na mabata masiana ikule be bata aende kuikala na mume usu wake be bata aende muno kwanza mwao bata wake mwao ena muno ndo shughulika na siana no mutabia ni asizie gitumi kila gitono gutumanda kasugulike nundu number 1 nwezi au memethe wanaitwa mimbinge cia utumanda kasugulike yu asizie gitumie nundu wana zange nwezi number 1 Veronica nwezi otabia mundu kana wa device mundu atanise na mume ni makosa nundu mebirikari witho kuma ya wa satani ona you for example Twitter ma pastor ndo moka bala twino ende ali no uwo bayo ndo zoveka eka ando ayu wekaletanga yo matapio me mike ania nona you vai mundu rono wa device mundu kanoka ta mundu atanise na mume wake nundu bando mundu palokuthi ndukake ngwe mundu ve mundu ume museo au meonde methia ukae mutunzo ozu wake we ozu wakuwe nake bando we utezikila wendeze kugila nito no tabia mundu ozu manda muzi wa tomo nini okuzi ni kwazia kana no ni mutabia kana we amende number 1 we mundu umo mozikulika na ciana niki number 2 thina nurona kwithwa we wakwa kana ndona kwikata nyita mundu akekata niguo mundu umwe akambia usukulikana chau na ciana you with their irito manda means yonde ya kusolve the no su mundu umwe ambie kwikata kusukulikana ciana lakini we no ni mundabie neza uyu kakuma bala be mume nyine tabaze mundu kana uduri tono kwa advice unless wona yune bathokie pio lakini thina wako mo provide ya ciana mathina dazuma uma iso ete thina muno andu nimekala ande makasolve you unless be bali kila kindu kita wa violence kana mambe yo kubuana you ba uno ni mwe atsisie nundu nenge mutwano ali kakao bethe na njo njo kuigwa andu aingi for example ta Kenya yuma ende na kuana no igwa mana mundu ni waye mume mundu ni waye mukana ndu andi depression cia muthembozo kuiva une ndabaze mundu ngamwe kana we wazizie wona ni bathukie muno wairite kwikata either o approach counselors ala mairite kuelezio ndu kwikala utapio mundu kana ketho ni pastor kana acia imaku na mwikala kotha ni wona bata toneka piu yuva une wairite kwikata kutia mutwano yes. Wow, katukwate mautumani yangi mwaitie Aivero na Anastasio ikulio yakwa ni mume wakwa nunekala nesa na ayaliuka na aliuka na ambe ya uvitha simu mavitio manini ayambe ya ukuna aikuya ndesi wika hata kwake na ati ukathi ndakuatia saa ingi ona mbeza cia liu ndeutia na nina ciana ili nini ona ndithi uthukuma na tene we ndete ndithukuma nundu ona akesa kwithiwa nina umbank hata kama iko na pesa ngapi analeta shida kabisa najua mtanisaidia na mnasaidia wengi ni Sylvia Mwikali kutoka Nairobi yasia mume no vindukite ukethio na nuko vida simu ndeutia mbeza cia liu na amkulia ndo munini aimwe ona akathinda mwatia na ena ciana ili nini aikule aile kwikata na mume ndenda aithukuma yuma thina su katia vuma kwa nini ni su weza kwethia kana andu aingi ju majority twazita 60% kwa research kana yu andu aingi metha wana mathina azu ju azu suwe namo yu kila kivo
ucu no thina ula wambia mutwano enda kwanangika na wairira kwitha wi very careful kana wisuvia muno nundu babikwa boka bakaete thina yugila wairira kwika kana manda muzu kila ndo no mu advice ni ai saila wona mundu umete ukwenda yu ambia kunena ngo ni bethe abe kitumi nundu aume ingi maine nao mana either mundu umozu be bandu bangi wendete akona isuve wanesa na nomba nde usuve wanesa yu ni jogitumi wena anga na yu ezu yoka nundu saila wethe ya mundu mukayu ni wambia tayu ndaziana ziana ile nini ni wambia kona musi wake ni weyanie na yambia wethe ayu anako ni ya mundu mumengo basi ni wae kwa mukonia ya to ni wakwata na maundu mangi ni siana yu wethe ya mutwano mwingi ni wanangeka nundu aume aingi methe amena thina usuju ni mambia kuona mundu tene anai museu saila tukie twacia twetha twina ciana ni wambia yo change na mama ikwenda kwatia ona we ugita tonena kana ni na ciana sijui no ni ngubanie ciana ni tuyanie yu wethe ande kuelewa yu ne wona au maalanza ni wethe ya mundu ngi utono musovia neza kana na unwethe we mundu ucia kita umukenga nundu wi vai mundu kusovia neza na ni wezi wina kibeti chako kana no twaninde kana no twaitwe yu ukweli ni ai we manda muzi onake tweka research ni twethe athina mwingi ni ukanundu wa aka mundu amino twa wakona ni weani iwe you vikie yes no vikie na yoro ni majukumu wethe ya mundu umeni ukilile kwacha ni wambie kunangua pasi na maundu maingi nomba ni wo kwezi kulikananga mundu mukozi ukomete aende na kwekata aende na stare yu wethe ya mundu umozu na akia umalanza bandu no kwekata yu ayoka nombo kae na chau ena anga aenda ku express angezu yake akazi wona ndwe mundu museu ono kathindi kwatia nondo lelo kaigwa mundu akwe ono kathindi kwatia that means no ambie kuona kana ndwe na maana nombani hizo kube kindu wailite kweka onena makosa bibilia ona tuita andu akoni to the bible bibilia ni asia kana mundu muka onia mundu ume wendo mundu ume nukusia zwa ni wendo wiba usu na change yes kwa mathina matonyetha meoba yu mathina meobu ukatia neza withia mathina meobu no kamukodia yu keka twina ke ba yu kamukodia akwe kana undu na express mathina meobu na mundu ume wa mutreat neza ona akuma weno imonia moyo imwe saingi no wenda azo anite we mundu ni gie nake mbona mundu ona na tato mistreat mbando no nundu bibilia yazia kana akamwaire to submit bala be aume lakini zaila muogelania sauti yu mundu ume nake mwitha mwe umeli nomba na mwatwika umeli nomba yu umwe alitothi ndio kwa hiyo anamwambia onena kana nye yuona we onoka thindi kwatia ndoka kwenu chau ona ndezi na kutwa iye chau yuzi ndo izi okelavu yu mathenazu yes wow aya ungeaitie kwamba kumutavya mundu ume aitwana ni lazima akakengana ni kana etikilwe ni Charles Chalo Munyoki na ende ti lazima ukakengana ubungu no bika abandu ukabikamuthia aivundisie kana au memevundisie kunena ula wabwo etha wina kasati kamwe ya munyanya unina kasati kamwe lakini ngai atutonethia ngatho wakangi na ende thayu wenda awali ukite ubungu timu sio mundu wakwitikila ani wakwitikila una wina mbesa ana tena sio haya njue nikingi chao kiananga kana kina kikwete mathina ndini wa mutwano nitona kindu cha mbeni kwema kwikiania cha keli ni andu ni kwema kumanana nesa kindu cha gatatu kila kitu ma mutwano wanangike ni kana kwithwa andu for example utwanite for example imokamba no itwa mwekuyo kana ngitwa kabilenge yuni wethe asa ingibe beliefs ila ciatene be andu ala kana be for example ni wegwa be akamba ngi masi awe ndo twawa kikuyuni kana wendo twawa unzaruoni kana ndu twawa mero kana ndu twawa ini where else you wethe ya mathena zumbando ni mogelano ni moka ndu arona gwithwa zia imaku traditionally matekite kana mundu ni wairete twawa ni kapilenge na yunaku nundu andu ni ma twiki exposed maumela town na ko urban areas whether you mwabika for example you know cia wona bai mukamba na ko approach na we mukamba na ni paukie mwekuyo na yasia no kwenda kutwana ni mwendanie na saila mwathi kweka introduction muzi ende akwa iko yapana koko twitwana kapilenge you know one by the end of the day mbando
we yu ni boka thina nundu kindu chambe wenda utwawa ni mundu na mwekara kana ni mwatwanie for example na mwatwanie ba ilopi na mwena ciana kuona cia ima ise muci no imutwa muci we mwacha wetapia cia kana ni watwa iwe no kieni cho kibeti kana ni we mume wakwa mai ku hapana na saizi ni mwatu mwena ciana mwete miaka 5 kana 3 no mai we wa yu no batu yale to ndwaire to twa wanu nenge mundu ano zindu anange kanundu yuma kuye by the end of the day waleta kwekulia wone to no diva unless mweka lo ukenjunju lakini yu mundu ano ni mwanange kanundu azindu zia muthembozo yes naindi ila sima alikela odi tuleba nini ila sima alikela kana undosuyo na weta wa kutwaone kabila ngino ethi asema ikwenda ila sima alikela mutwano meo na kitumi kana matena kitumi paile iko hata nundu ni bathina kana ni thina withitwe wikumbelite mitwano mingi muno withia mitwano ni weka lote na mugo alama twanite megala matena mugo nukwitha labda inya mwana kende kwenda mwitu kana asima mwitu maikwenda mwitu itwani mwana kiono na mayende anathayo no isaithia andu asu elima yukwatiania yu bala bali ura undu mundu aleta kwekai papi kwa yu number 1 we nivona asianu se ukwetha wina we consult no izino se ko consult ukethe ai ndo utwa wokie nyenji nivona asiamu tana mbotwana nundu andu ingi wethe ya ni mukie mwa ni watwa ai woko bai mundu wisi ni mwa asiana na bai mundu wisi yu ni bongo asia mundu we papi kwa ndo aile to twa wokie nyenji kienyenji we ni wairite kwethwa ai ndwe na relatives ndwe na asia imago ni uze ukwetha ta you for example wenda utwawa utwae mume kwenu no itwa chau mukau kana ro kwenda utwawe mutu wako no wenda kwethukizia nundu bandu ukakwata advice kuma ba nundu be andu ange bethe awaitara na kana misi meumanie no wethe ani wegwa kana be mundu aicie musio ndo kwatwa wa kabila ingi nundu wondu mundu wekiwe ni fulani wa kabila fulani no kwatia you know se ukwethwa we consult andu ma family ukamakodia abwana kwae kan nundu nenda kutwawa na mundu ni wokwenda ndwae twikata ukamboso kindu kiki tana mbopika chapa kitana mbopika bandu ni mutu ani yemwe na miaka 10 na muyambe yotani cia nundu itomitevo ko nuze mutana mbobiru ndi foundation yezu muno mukambo kwambia kuma bunke bane pe kindu mwairite ku solve muka solve yaba mutana mba kwendea yuki uno musi mathina zuma koka in future naindi ninaikulo ingi kwaku nwithia asiai amwe nimeulea na ngimekwitikila kana onthe no mekwitikilana lakini withia be kindu kiu ata cia kithio cia ni kuumaniwe ni kwekiwe mundu lo twetwe ndini wa mutwa musiu bwau aile kwikata ukethia siumo isu sina mukwata yu kindu kile ndo no labia mundu eke kindu chambe no isi Yesu no woto na mundu wote yuni ndabazia ndo kana we woka kwe Yesu mundu ne mende amesao yu kindu chambe yuni ndo no labia mundu zu no aendie kanisa ni akavoewa na endi fika disconnected no na siendo isi ndo saila biblia ya sia mwamino twana mwele maisha ni meana pae bando inyaku kana ende akulikira no biblia ya sia mwairete kuma kana mundu ume na mundu muka mwairete othama kwenu kwanza jumuthi mugake muziweba muziwenu kwa ndwezo mbea kana tinjust find gutwika kana yu siethio ila ziekiwe miaka mithelu no sio ko gukwata nundu wewe na mume umwe andu ele mwina siethio sienu na mwina siendo beliefs sienu tofauti na ziendo hizo onde zigeka kupitukia chau kwikianga iyo nundu nibabiko bandu kazi yu tweketa kwikianga ina twepoya na twepoya nga yatu atuyeneza na twendeneza na mutwano witu na muiwoza personal na ngai nona na babi ko bandu na mwene ngasia indaya ona kwena thina no izibe andu ange wethe ayu na mo matange wethe mundu kana ni wazia nyine mutangie na ni zine ngutwana na ciethe izi mwena cio ndio cienda bana wethe wendo umasia ino baireta kweko wareta kwetha wena ndaya asia ine no ethugizio o ta mundu no ethe anu kwenda ndukendo wete pia kaumusi azia imone maireta omana kana wena right weta mundu ume ya kwiko ndo kwenda mutwano ni mwaku as long as in jurisdiction ya kisheria na ngai unaona lakini wethe ambando be ona respect na kindu kingi be andu ange na azia imaire thina muno weta mundu kwenda utawa ni wona na cia wendo la kana no kwenda ma support no kwenda ma support mbando ni machange anu ndo be azia ange na mumethe ama azia kana mwana witu ju single
no na tutethea cia kana no na tunenga mbesa lakini yu ni twisi atwana ndakatunenga mbesa ingi ukethia yu ni mekukia kana mundu ndakatwane niku maika ikone wa chau mbesa maika ikone waire so mashua with ro kwendo ro kamea i bando support tukamunenga yona na atwa wa bando ndukambie kwa mume yu na mbesa yu nenga na ikwe yuwe nuku konenga ne yu nundu asia yazimandikirira na moju bando uketha vetho ina mutwano yes. Na indi nundu wawe ta yulua mbesa na mautumani maingi pe mautumani metumani to yulua mbesa aume mate kutia ona mbesa cia liu nuko na mbesa tasiri twisina thina muno thini wa mutwano ala mena siona ala matena sio muno nundu for example mutwanite pe muntu ngi utekwelewa niwezi aume ni mezi la mathina maingi muno na tia ine ngito matete lakini aumeju otaka ukazizia mbere kali biblia yazia kana mundu ume niwe waire to feed mundu ti mundu mukawaire to kwetele umusi na in fact you can jando aingi matese nundu aumia ingi menda kana akaona mo na kana wethe mundu makano kwazia twina equal right no mundu ume niwe waire to wetele umusi na you mundu ume by the end of the day aire to komana kana ndwizo vindu wa bibilia kana ndwizo vindu wa ndeto ya ngai ketho bibilia yacia kana mundu ume niwe waire to provide le umusi we mundu ume niwe waire to provide chau na yu thina ni ukilaza ila for example mundu meni umalile na yu katena kindu ukibea umeangia withia ni misbehaving megitoleo kwete mundu umala na yu kemulevi lakini bea nwange metha very genuine mundu uzu nwendie no manthie kibalo na ni chaiye piu na ni woka nomba na ndena kindu chao ya kana ndena mbesa ndena chochote na yu wethia thina uzu ni wambia kauni wambia nomba nundu mundu mukambia kodia we endete ba we ba kuma kwa chana ndo no kana kina nde umena kana mundu muzu atatie mathina onthe mekata atatie mawea monthe ni maimie nona yu za ingi ni kwa ile kwetha kwina kwatiania kana uketha we understanding wita mundu mukoko ukamanai mundu mo saila kute no tata saila wone kaka akaete ko mbeza ninyeta ithina nundu ni weza kwigwa kana mitwano mingi anangika nundu andu aingi matono kuya kana akaingi matono mena mathina azu matono kuya kana nye mundu ume kana mume wakwa ndanenga mbesa nona kana ndawali unomba no ithia yuwe ni wote kwelewa mundu monda kwata chao ndakwata mbesa na kindu kingi ngwenda ukutapia ba ni tae akangi wokela kwacha ndwarire kukila wina mathina kana wambie utatia mume ukamwe hapana yuona nizi wathindu wete kindu wona nizi ona ndutetha cia aiki yu uzuni kumunenga mukosi kwacha we mume undaendio manda mbeza na kundu tiwe no mbozo vya musi waire to muboya kwanza ukatudia ndu no imwete zitwa no yazi angaini ndo athima mume wakwa ndai mokwata mbeza na ndai mwete nomba ona yuko umbandu mbeza ninyeta ithina ba nundu wakolea kuyana ya kana mbeza mathina ala wethia akange na mone maziazia andu ange mesene mendu no ethia yundu wezu mundu mukozu mesene asukitwe neza ena mbia silingi ngiri 3 nake muumenda fondi ona nda fondi mana 5 yu ethia mundu mukozu nake okanombe na emotions kana wona yu mukanga nyona ekala hata aye yu maisha maherero kwa maidi we waire kwetha wena chao waire kwikala maisha maku kulingana nondu ngayo munengeto weso uni bo mwairete kwikala na ndukazumbuene andu ala mena na mweki anga ya mwathime na kuwe wiki ya wivu ya weze suomwe wiki anga ukeke ya wivu ya chao ya ngiri isu 3 lakini ndukeananie na mundu ungi ni makosa asante haya musiaise umwe aitie mutongo ITV kilungu ni kiseo ni movea kwa mauta omenyu maseo ngaina mwathime ni mutuku ndemi kuma mbiuni na indi ni movea mutuku ndemi ongea kasia yo umundi vero uketha museo waku unamuia mbesa na nde ukwata na evitio ya unamuia mbesa na nda ukwatia na evitio ya kumuia na ayambi ya kuandika kila wa munenga umuie yochu witha kitha ni chao nami na miaka ili na ngamusia ya na discipline yake ona imwe na tuemania wa mbesa vaikindo kingi usuya sia kana ena miaka ili na nusia ye mume na mania wa mbesa vaikindo kingi na unapini yake ndamisi ya mbesa yu nenge kuko yu mutwano yu tistable nundu ntitamume usititoko mwekia nundu kindu chambe wiki ya mundu nenge mundu la waire to mana sidi zya kusyo ndetu mukau ya
you no ze kwethwa mundu umeozi for example ketho ni matwanite for example na mitwano mingi veronge utabia tosu yu ndo wasia whether ya the na foundation yake musi asuna ndo tona kwethia mokie matwani yo town no ithia bai mundu ngwise kana ni matwani ye juma thina zuma yambe ya kukela bau nundu mutwanire na mundu nesa kana mutwano kweti lwarito kwethwa na kimbi thini warito kwethwa kana pe transparency kindu chambe ta pin nuona pin cionthe cia bank cia mpesa kope mundu warito kwethwa ezi eka mukau warito kwethwa ezi pin ciaku cionthe mpesa ona ciendu inge mbingi ona insurance arito kwethwa na details nuona ona kueta utwaitwe mwitu waireta kana mundu mukani waireta kutapia mume ni waireta kwethwa ese pin ciaku cionthe details ciaku cionthe ila cia secret cionthe ni waireta kwethwa ese na keep secret yaku ya mutwano isu ni secret ya mutwano mwaireta keep secret yesu wa mana pin ciake eko muya nundu be akange na muona ai wene ndo mana mundu mo kana kita kwimina ndo mana pin yake ni bone ende si mbeza si bank ni makosa nundu izi ni ciake yu mwaireta kumia be gitumi mwaireta kumia uayo kazi yu nino ni ana account ino yaku mbeza okitawongenga aye ni makosa kana yumio na adresi no aizo thia hivi anda aizo ni kwethia yu baune po wethia ai mundu mozi no enda aka change mind yako na mundu muko ti machua na hivi yake kata ai change pin na ake moko nenga nundu nimeze no ko misbehave yes. Asante. Aya saseni mimi niliolewa tangu 2013 na tulikuwa tunaishi vizuri na bwanangu na 2015 akaanza kubadilika nikitumia pesa yake hata kama ni 50 bob na kasirika anasema nimrudishie na kuna vitisho na tuko na watoto wawili ananiambia niende niwatafutie baba mwingine na alinipea fare akaniambia niende kwetu akitutaka atatukujia na watoto wanakataa wako na miaka 7 na miaka 5 wanasema wanaogopa huku please nisaidie. Kana atuiwe mwaka wa 2013 na mekala nesa nakwambia mwaka wa 2015 mume ambeya kubenduka wethia ona atumia shilingi 50 ciake ni wambeya kuthata na imwe ya mutungie na ambeya kwitha na matisia na yasia mena ciana ili na emwe athi akamanthie ciana isu ithe ungi na ni wamunengie fare amwe amathikwo na amenda akamalatia asisiana kamwe kena miaka 7 akangi kena miaka 5 na measia nimeukia kulia eikata you number 1 uzini mutwano ndi wanangikie ndo nenge ndaendia you unless asia imamu ndo meosuka na asia imomu ndo muka ni maileta kwetha nijo wibwa sa ingi no se kwetha na asia na ketho ni mesene maileta othi makoka makanena asia imakambonena meli makamana wothi no wiba no ndo sa ingi no se ukwekala kintu ndike kamenya kai mundu mozu engatie mundu mukozu niki mundu begitumi mundu umena gitumi chake adona kwetha kwati yonge muse ukusu na yukela ndweso kwetha we confused aikuyosi okengi aireta okwisia ketha mundu no ukwenda mundu ume niwe waireta koka kwenwa kasia mwitu ni twakosanite na twakosanite gitumi kina na twe na inenga na itumisia na baitha atumia baitha atumia na inenga na itumisia kila kikatuma maika akosanenge kana kitumi kienu solve yeyu yes whether yes or no you ni bongwaze kana you ndakeke siendo okenjunju nondo bando no kainge ke city akenga makadi makosano wingi vaide kwetha vena kitumi aide kuelesia mundu mwe elesia asie kitumi kila na kiatumia ni mwingate niki na inene ando ni asie kana they knows ni wathela once and for all ndakasi okay wingi unaona na mayumela na kila mundu wetwe na ayasia kana twakosania kina na kwingatia mundu wake ni wa change kana kitumi lake utuma ngwite yu o uni chau lakini ambe uko ni wazimwe wazi okeingi okinjunju umana mbando pedha bena chau bena thina yes wow musiaisi ongi easia mutongo-ini mulwa kuma mbiuni mathina maingi mutwanoni maetewe ni kulea kuaminiana kulea kuyanisia mahitaji ma kila umwe kwa utu vinduke mutwano ndukanangike ni mulwa wa T10 na indi ni muvea mulwa
vaingwa mutwano ute uvungu na mausu chalo kuma Kitundu Mulango andi uni wago Anastasio eze vaingwa mutwano ute uvungu. Aye statement yezu izune maoni make na ni maseo lakini wo mitwano either wana maundu maingi nundu andu vai mundu utona kukenga yu eko vungu kila nitona kwaza ku correct statement yezu yake vai mutwano utemathina no nasio lakini tio vungu ubongo uyaeleza mutwano ndo aleta kwitha mutwano no eta ithen mathina zaidi no gatuma andu matanisia lakini mo mathina mutwano ni metha wapo nundu you for example practically mathina maingi mala metha mutwano akwe mundu utwaiye kana mundu ukutwaiye ti your sister kana ti your brother mwezi anewe one mundu mukomanie nake wina miaka 30 kana 27 nona we mundu muima na mundu ndweze miaka ezu yonthe ekalata na to ko uyu mathina ala mokela mutwano mweka mbo manana kana kumena ni cia pamwe mwitho mwende na kueleanwa mbando ni process ko uno rwaze kana vai mutwano te mathina na ndukakengwe ona mabasta metha wana mathina ma mitwano nundu mbando mwithe wa mwenda na nicho wibwa Biblia yazia kana mbando mwami no twana mwende no boya ni wonga yakita kwikata nundu Biblia yazia kana mutwano museu no la wina ngai ndini na yuba unipo mwenda akumianisia uketho ona mundu wako kosea mbando no kuona you can overlook ukasi aji ona wango sea mbando ni obatanako nuona yu mbando mutwano either wana mathina lakini tio ubongo ni muthuku ubongo tirena nuona nundu wakenga mundu no mundu zinenge wakenga na kukengana nenge ti kuthuku nundu mundu zali rozwana agwa mundu ukongenga ona tikombo ao tikukomete kitandani yes wow ongeetie ni aliza kuma kule mautawasuni masio nundu mitwano ya matukwaji na mathina muno na endi ni movea ongea kasi anauliza dem anaweza jileta kujitambulisha kwa wazazi na ikue amwezi owana aki. Nauliza dem anaweza jileta kujitambulisha kwa wazazi na ikue amwezi owana mwitu no athi kwi wetakula kuya sei na ketha muketha mwisa utwana you number 1 mwetu ethi kwiweta vala sei yo ndiwichikirao ndu kindu chambe ti mundu ume ungio propose then why ro thi kwiweta ata you for example ube othina nundu wetha wethi against the undu kwitha kubwa yes nundu for example la mume mwokio kwivania agwiye Veronica ni ngwendo kutwa yuwe nimo waire to thikwo ku introduce kana nimo waire to thikwo nu kana waire te kwambia ba nundu nimo ukie nimo mwina right ya gwikara nimo waina right ya kuthikueta yes lakini si matukwa measiao na akano mewete makosa matukwa na akano mekulilie ndu akano metwaenie na sirusia muthembosu ndisi wona ata you know is mbembere kale Veronica ndienda o contradict siendo niwe nyine mundu nena according to the Bible nona mautano watu nenga na baba yandu ange bandu wa yutu ene no nena be yandu ange maende no kwatso mitwano yo unaona nundu ngayeba yuna kindu jambe nye nduma ambimbiliane ne kala ambimbiliane throughout na nenda utu kwetho ni mundu controversial nundu kindu jambe yu we no imagine you ndo imagine takuju ai no waendio wona mundu mone museo muno na mwani ndondo ai yuwe wende yata we nendo na widi kwenu muzidi weta widi weta yu wetho we nundu analila zaila mugakosa na yu no wewe mundu wapi abuka na mundu miamwiye wendo na ndio kwenda yu akakuya ona niwo ona wende mundu muzewe niwo wa manthie ona nizi wa manthie au memea no gikoko month no ona yu thina umila yu babu ketho mwendete against Biblia na muketho mwendete against traditional beliefs no bando be traditional beliefs nona na ndo hizo cie kwazia kana ye maana nundu ke misingi la asete iwe tene bando misingi yezu etha waina chao etha wayobo you nevani mundu mukaya mundu ume nukuthi kwiweta kwa aje pethina ani musese ni wewe kana akati mwa maenda akuweta aume ni momo umase chalo na makathima kaweta ama kasi anienda ona naona
na ende no maundu maivikia na uvangiwa ni ikwate ni wavikia na usungiwa kilungu ni amuka walete ende na unena ni sayulwa mathina ma mutwano na ende ethawe na thina wa mutwano no tume thina lawe na guo kana undulo kwisilia wetete mathina thini wa mitwano itu kwa namba ya ili 395 ile 395 tutiele ndatika nini tuvikie na umina kilungu kitu muthethani wa mundi uyo kwatio kana niwende na utawa na thino lawe na wende wa mutwano niwende na uvoa isila kilunguni kitu cha muthethani wa umundi abaratina motai witu Anastasio njue na ende ndiye kwatia kana nukuvikia na uvosia mutwano wa kukwisila ndeto ni siake na mauto make muthethani wa umundi na ende njue ve kiluniri 20 kulia itindo ni tumite siete mathina thini wa mutwano. Yes. Muno kwanza nundu for example ndwe mutwae na ndwe kala na mume no ithwa kitindo chaku ni chakala maumie kwa ume kana ala matatwawa kera thina nundu sindu ila manena negative kana sindu cia negative kuhusu aume nona you know either wewe mutwae na ni machange ya muno nundu gitindo kiu waende yana cho pesi ndo imo ndaba sio onosa azie guo kona ta sio kweli na ndizio kwe no ketho wewe ona mathina turadukila o mutwano no yona ziendela me unena nenda sio kweli wambe ya ozwania na kweli mundu muko neno kweli no yambe ya kwetha wina attitude balave mume kwa umbando gitindo na kana mundu umwe wethia we mundu wikala witinda na ume ala mengatia aka ona ala mate atwai ala matwatwanite no ithia mundu we kwa nyona nengatie muka kwa na mwingatie na ziana itatu ona twikala imwe na kuma na mwingata ni kala maisha maseu lakini wethia eketwa kukenga eketwa kuinja yuwe wathi kwaku wenda wikala maisha meba kumba ndu gitindo ni kitha ke maana muno ndwaire ro tinda ni nandu ni useu kwetha wina gitindo chaku kye chandu maisha lo kwenda kwikala nona ku gitindo bado ni kieta ithina yes na ine makosa kwetha wina gitindo we mundu mukamutwae no itha we utinda na ibetira itatwa wa sokoni nicio munena anacio na zindu ila inena ni zindu nthuku pyu kuhusu mitwano nundu for example wa umie mutwano ndu nena aneza kuhusu mutwano ona yu bando isu ni yeta ithina nundu gitindo kiu nicho tumamisi mingi yanangike ya wow nake mundu muka kwitha ithukuma ni thina kwitha kwa musi wake kana kwa mutwano wake aiji tidena na maume ala mavataka kuthukuma maya ni ukisa kwete thina akibeti cha thukuma kibika kiki no akisa kuwa kisa kwika ABCD yuwe kindu chambe unless we billionaire wabata mukagwa ithukuma munenge kilo kwendende kilo kwenda chonde munenge nundu yu nenge wendo vanga wenu yanicie wena chao wena kila kindu kwenda nona nweze bya umyange mazie muka kwanda thukuma nundu kindu chambe nyini na kila kindu nona nundu wa mubata ithukuma lelo ka kwya endo zikwanzu cia ngiri 3 wale no munenga ni thina akagukuria we mangi thio thukuma nikina ni bandu ni kwatie we nona yukwo ni makosa mundu ume kubeta muka aithukuma ateno uwezo wa kumwianisia na plus we no uwezo for example no mwiki yo biashara nundu nenge kila mundu ndaire kwithwe wiani ukamwiki yo biashara akethwa gikwatwo kindu nona ko uti advisable kwithwa wibata mukau kuthukuma eitho mwiki yo biashara kethwa wina mbeza kana mwiki akekiata akathukume lakini ni makosa kwa mukau ndakathukume na ndu kwianisia mabata make ni makosa haya umwe asia vero nyena twewe 2015 na musee wakwa nisie kwithwa nwisie kwithia no koma na kana na ni kambithite ni kata ndegi imwa no koma naka no koma na andikite no koma na kana gisema ni kana kana ni aka batandikite kana no koma na kana you yesu ni isho tofauti mno yu mundu su asia no koma twasi statement ili asia kana ni umanza that's twasi ni kwa nundu kwasi no koma na kana ndo kwatia ni kana kebo unaona yukila kebo mitwano mingi ni ila wana mathinasu ya kwitha andu matea ikiku yes na kukomanza wa minotwano no izimbi birikana ni makosa number 2
manda musu na wale dokotapia kana aire dokwethwe mumisi au misi o mutwano na ineno no mume manene mama na thina umila panundu mathina acu namo icu ni topic tofauti na no nende twetho nayo muthenya umwe twetho na topic icu ya chau aume kumanza na maumala niki na itumira ituma maumale unaona nundu yu mathina tacu wethe ya mema mambe ya ovu musie ovu nomba no wethe amwe kwatiania kabisa ya na ni matha mayende thina lakini we no ni murabia kana ona mume au malanza kwa kangu godie no weze oyu begi no kemwe na mundu ngithe athandi ovando na ngodia mbona ni kwethe na divorce mbingi muno ngethe ma pastor ni me divorce andu aingi ni me divorce na pe mundu ngetweze neza ko ya musi ushago watwanie miaka 20 mithedu wena ciana nene iminite skulu na cie mawiyani na we baisu mo waeka divorce na muka bona baisu mo muka wathi wendo na baisu mo muka wathi lakini mundu umosu wazize maisha mo in one way or the other anakomanzana ne be bandu wakwatiwe na mundu muka nuona na muka amana na muka amwya nundu we mume wakwa bandu ndithi twekalo naku ni weka makosa na ndukazi okay na mutwano wekata waendea nuona kiukio vina lakini by the end of the day kutani cia kwitha kwi final say mutwano nundu ni immature nundu ndwezombea aume methe ame tempted na bandu akano matempt yawa lakini zaila wazia mume ni wa mukwata na mundu mukongi aikosembe wizembo thiba kindu chambe kila ki ukutuma usu nundu ukeso kutwa wanungi bayangi masi na kola ninja na kola mutwa yu wetha woyananga maisha na wetha wa maisha maku wambia kwekala maisha mathuku nundu kindu chambe be kindu kita wa forgiveness kana kuekeania mundu no weke makosa no imwekea na kuekeania mutwano ni kindu kibata muno be andu ange mazi hapa ni nyinde ya mundu na mugwati nundu kindu chambe akuwa ona kuwe wa mundu wethe we very 100% genuine kwa mwairite kueleanwa na mwikwati oneza na wethe ani mwaende ana chau lakini kindu chetwa divorce ti final na ndukake ngwe mundu ayikuya o divorce mume muone kie makosa meva nduketikile unaona mutwano wetha ithina pio saila mwambe yaka unomba na kiu ndicho kithuku pio mundu meni wandika nomba ni wambe okuvua bateke tumi assault unaona na yo sheria nenge ndio uko lakini weyu babi kwa bandu kana ni mwali rotani sana mume badala kwitha pe matter of life and death lakini zendo ipete mume ukiona za ingine wethe ya za ingine au miange moka nomba we no kwatiwe lakini wethe no boye musama mundu mugandende muya kwanza wona ndwe mundu museo ni makosa mutwano ngita usubewa we na ini tukanenia yulu wa topic isio tondu wasia na tuwe mwai waka na mutumia nda atuma kwitu na mwanake ndezikie kwitu na nye nenesi musikwo nikiata aneno na mwanake usu ni atume watumia ndu mwai waka na tibasa muno yune maire tothio na mbe isu ni process azune mambe yune ni mekwambia maisha kuma maende ona progress ya kawaida waida mena sio na hiki press aikia aitabia mume maende na chau na hii process nundu mwai wakana nenge ko wibasa no the last 2 months yes mwai wakana ndu wibasa vikia na unena na mueme uwa vikie na utumana nani musiaisia bauni botenda kumina kilungu kitu muthethani wa umuthi ndio tungia muveano ndo akutambanya na itu ndi kwatekana wa vikia na utoa muthethani wa umuthi na mutwano wa kwetha wi na mathina ni wa vikia na uvua ikitumane mutaiwitwa kwatikana ava mundu enda kumwatia na indi titha timi na kilungu kitu muthethani wa umuthi na indi Anastasia timu veano ndo ukaingi ngainda kwathime na wiende ya kwitha yu uteyo ndini wa mbai na ndini wa wanthio nthe kubikia na ubosi ya mitwano numbio ina mathina asante na indi rutabia musiaisi okwatikana aba mundu enda okwatia nini kwatikana utawala Tumaini House nina kanisa ku nenda banasia by the way ni mutapania nijogiru mingu yema utawo maito methe wa membe mbiriko yeah na both sides nithu cia cio kethe ona ketha mundu ti mutangie no ni mutangie tukazi twapwekata kuete kulingana ndu mbimbiria ya cia twike na nini kwatikana Facebook nini kwatikana Facebook account Anastasia Njue Twitter Anastasia Njue
na pia you can reach me kana no ngwatie nambani ya simu 0721 496 668 in my Facebook account ona wandika Facebook na social media accounts details yetu cia simu na ondo tono tukwatia twetha wovu na mitwano nituboya andu ala mekwenda otwana pia kwou by the end of the day wendo twawa ni useu kwitha wi kana wi commit mutwano wako bala vengai nundu ngai ni mumo wake la kindu. Yes. Amen. Nani musiaisi ava uli voti enda umini ya kilungu kitu mudadhani wa mundi mautumani ya lato na vikia na kusungia tukasungia waka na ukite. Nani naona musiaisi ya ule yentumete utumani wa kana aya siya dina asoma nai ka siya vero na atuwa itwe na kana kau kwa umuume akoma na kana kake. Naende ukavikia na utevia waka na ukite kana na umutedi ondatike mwe. Ondagike mwe kwa manakana kaku asu ni makosa manene muno kindu chambe na lawa mino manakana mundu kindu chambe ni waimo kunenga ndaya mundu kwa manaku na hizo kako menakana usuti mundu genuine na ni makosa manene muno na yuba uni bobo ka mundu kwetha kana twanza kiumo mundu kuune kumaniwa uzuni mundu mumaneo rindi na ile toekana na zindu hizo piu ketho nudo no koma utwa mundu no ikoma nakana kake wendwe mundu genuine na mundu uzu airero kwizovya yu kira ndono wa device manda muzi ezovya ni na mundu uzu muno saila wa mino koma na chao na kaka ana nako kairero tapwe kana kairete kwitha mundu uzu ni mundu machua nengi kana ke kwa na kote komaniza ndeke over 18 nundu ka kati over 18 yo yuno ne mundu abiketha kana kaune kanini ne less than 18 years airero the police akaripoti mundu uzu akakwatu nundu mauni makosa ketha ni over 18 uzu ni mundu muima ni mundu aleta gwika lwande akanenwa akamwea kana we no gwika makosa gukoma na mume wakwa kana kubona koneka kosie kindu kita one discipline. Yes. Na ndi wasio ona kutuika wasia kana mundu we no ethiwe akomete nza kana avukitie ukomo na yekewa mundu ma muthembo usu asio waikewa no ezi mundu mwa muthembo usu usuti mundu akwekewa kindu chambe babi kwa usu ethia wako sakindu kita demonic spirit kana mabeba wa mama satani bala wa mi no koma na kutwa mundu no ikoma na kana kake wetho wathi overboard nuona yuba undu wetho we mundu wo kweli wale rotwa wa mathare kindu chambe ndu wena nduka nuona wena nduka nundu i nduto no twa mundu no ikoma na kana kake ona ketha ti kako ni makosa manene muno kwanza kindu chambe waiye mundu zunda ya na we under demonic influence kwa we na mundu we yuni mundu la waire kwetha we prison ni makosa ona mundu uzumanda muzu na mundu abika na azuni makosa manene muno ona ile kweta atumia na etando ma azia imake na azia ima mundu mamutabia kana mawe awete koma na kana ka mechanic ni makosa manene muno naende ni pole muno musiaisi akaitu vikie na kumina kilungu kitu mudhani wa mundi tuko manesa mwanza wa vikandi unengelelia vilingi wa mauvo masiroma kwa nito wa Veronica Siombua tiko inesa inu ni Mutongoi